Lan ngingetang pelarian tahun 90-an main guli. Biasanya ajak timpal-timpal bu main guli, nyak di sekolah, nyak di rumah aja saling pelunin bu ngabul guli. Iu je macam jenis permainan guli ya. Apa aja itu kena penjani len. Nah nek paling aget bu main game online bu nawang Mobile Legend. Main karet biasanya dari yang ruang nih, nyak cewek nyak cowok si mampu si masalah zaman itu ada istilah kini gitu, nyak ben pas meruang aja nih jegeng jek pesu bobo gajom aja, woi main jedur-jedurannya udah tieng yo cara meriam biasanya asal bekal nyepi saling kliunin bu ngalih tieng kal ngai jedur-jeduran nyanda saling paengin bu munyen jedur-jeduran jak seru aja nih pokoknya benteta aja uli kayu mencanggah biasa lam sing tu ngalih di pagahan pengning sim canggah lam sim sungai gitu biasa keluar masuk atau libur Sabtu Minggu tuh menjanji bokal mau bentetan ke Tegal telas lip si ben Tegal sambil ngalih-ngalih apa gitu ya masih inget tahu masih ada nih kita tawang dayan main babar nih sing skala seru masih sing perlu modal nih tinggal nyeni nyage nyeni bekecok salbo keno nih bekecok apaan bates gitu keno limo nih nyage yo bedadi kadang-kadang ada curang nih nyage jo peneang liman masih ada nih kita ngaku masih ada nih kita tawang dayan pengenggal kan ganti pemain bekecok nyanan loin sambil loin dro beten dro ada apa gitu tawang dayan masih ada nih kita main yo nih masih kewah nih ini harus menusuang modal nih pidana kewah ngai jarang nak bisa ngai dan bisa gitu ngalih robek-robek buka rak tukang robek-robek dan seru masih main ini jadi berjarang nepuk masih nak main kini main dengkrek nih masih game masih perlu misuang pes ang ini cukup ngai gen di tanah atau di plaster ngau kapur sing caru jani papak ngedi pes ang di Yusi papak ngedi pes ang di Diamond cek uyak internet di jani kan cara berkembang sing menikmati rasa masa kini kumpul jadi pal main Tamagotchi ini khusus biasa aja nah nenek di kota nah nenek lah bes tapi dan beli Tamagotchi itu bu sarung di apa kadang mal janin bagi ragu nih sing lah bes kini. Oke, untuk malunah mengingat masa-masa 90-an. Yuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Dadah, sampai ketemu nanti.